Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhaba ni bak malamnya rakan-rakan mamandum. Perhaba imran ase. Oban ka kalen video lung ka mulai ka sumedru kah lagi ase imran ase. Pu KPA kah nyan. KPA pukai ma kah. Nyan moden KPA kah imran ase. Lagi ase. Bang keneng ke Malik Mahmud, bang keneng protes Malik Mahmud ka kata mudru ka lagi ase. Padungga nak kalih lih libo Malik Mahmud ka Imran ase. Ka pegah bula tungkang pegah kah tungkang lih libo Malik Mahmud. Tukang lih tapak Malik Mahmud. Nah bengeh. Kau ronyan ke tatrib kau tantang kah like. Kajak brame juga no. Nah ngota-ngota kah orang urang puikeun urang KPA ino di Nagan Raya. Kayu jak juga no pakai keno. Bo, ke Nagan Raya no hanau ke saya ti. Ku hadapi mendu. Padun ro na anggota kah awak KPI Nagan Raya na awak yang anggota kah yang tunduk-tunduk wakah. Kayu jak keno bak bulautnya bak tigamnya. Deh. Bang kenang ke Malik Mahmud ka Sumedru lagi ase. Malik Mahmud bui. Abu laut pegah bui Malik Mahmud pengkhianat. Pengkhianat rakyat Malik Mahmud. Makin kamu mengeh makin utama kun ke Malik Mahmud pengkhianat. Nah begini. Makin katuna ke makin ku kun ke Malik Mahmudnya pengkhianat rakyat Aceh. Malik Mahmud pajuh darah bangsa Aceh. Malik Mahmud gaji duk bak lembaga Wali Nanggro hasil darah bangsa Aceh. Hasil darah para pejuang, hasil darah anak-anak syuhada. Nah bengeh kah? Silakan. Ho mubah. Kiban Imran Asai. Sampaikan kata-kata lun Mbak Malik Mahmud kahnya. Bangsat. Wali Nanggro Pukaima. Pung kala thai bantu rakyat Aceh le Wali Nanggro kahan le Malik Mahmud nah. Makah naik bantu orang ah. Ku kah. Padundro nang kota KPA kah noi nagan kau jak no bagi. Lagi bui ka bergadro harap jadah. Hanau teke ke. Bek tegar hak kena ke kah. Bek tegar hak komentar teke kah ka khu ke. Bui kah. Malik Mahmud ase saban ke kah. Ase pajuh darah bangsa Aceh. Makin kabuh bengeh makin ku keung Malik Mahmud nah serta kekekah. Maharam jadah tak buat wakah.